parti. Kalau pelat ya katu kakot kubur. Kalau orang baka parti ke tingkai haladi. Ya ke bor bakal apan weng. Ya kinu ki kandidat ki bakal ada 5 tiket. Balai ladang isyem. Ban hilap bakal abandon ke jingma. Ya ke parti lani ke nugu ke jingsha. Ke jingsha bentok bria ya ke parti. Ya kata ngila ada ban keren. Hendai ki John ki kot kubur. Hadirin baka parti minin kalau syibik rai. Ban hujlino yang kurtung umakil pun menang nangtai nanang stan kita John ki parti au kita John ki news channel ki berpersang menang pet kalau kumni menunggu bakla mangine bakla kata ke PPP ne wardan na syek shisha mengang PPP bakla kamangan sa pensay hanong stan naga katsan tari nasa pensay ya kali mangingi kami bakla kita ki news channel agar rupang ay kot kubor kabajan ke jingmu banyalang bakla yo pet pak. Negeri dan kami bagi pak mentah. Bila abang pek ingin nuki kubur, tang pada pensong nongrim waktu priang baik. Mah, waktu priang baik ngak kenal kumai lap yak yo pak HS jela. Abu keren aku ingin jingan pak pak. Uang toki pak pak. Come on. Kini ban start abu pipuli ki kot kubur. Ambara kini ki kot kubur. Nomor bundu kini ki kot syukur. Kalau ikat kubur Meghalaya Times, nakata kerensan bukan? Wih Meghalaya Times, orang lain tahu Meghalaya Times. Kalau peni kita kijing kau kita kipat pa, kihaban pensong rendah bensungai. Kum ginayalam, kum kapati nila persang sisa. Sanko beratli nirai, balai tiket ikibriu. Tamu dan kan kejingki palo. Lada dia hidup.